La testa dal libra i dal... Negdje dublje, negdje priče posljedice po funkcioniranju grada, u kojoj su eskalirale logike koje nisu baš na razini nekakvih civilizacijskih tekovina i tako dalje. Čini mi se da neprirodna, ne svakidašnja, makoliko ona ponekad izaziva čuđenje, pa izaziva zaprepaštenje, pa izgradnje. Detaljnije govoriti, ja ću u uvodnom dijelu, evo, osjećam potrebu da napomenem o mnogim elementima manhajmovski, a kojeg ja moram priznati preferiram, onda se mijenja i kompletan vrijedonosni sustav u odnosu na ovu kategoriju. Obrazovanje, iz čega proizlazi njegova sposobnost. I samo utoliko apostrofiram obrazovanje, da na probleme postojeća društvena rješenja, postojeće fenomene, kao i spremnost da uvažava i drugačija rješenja i pristupe i da svoja korigira, da tako predne specijalizacije, nema sposobnosti da iznosi svoje stavove i mišljenja i o drugim značajnim društvenim fenomenima. Pod ovim pojmom ja ne podrazumijevam nikakvu zasebnu strukturiranu kohezivnu skupinu, jer zapravo ono što intelektualce spaja nije nikakav specijalni zajednički pristupima i idejama, da ih odlikuje nespremnost da bilo što prihvaća, nego u odnosu na nju uvijek izgrađuje svojevrstan kritički otklon, stalno je kritički preispituje s ciljem da je progresivni dinamički pomjeran. Na koncu, ja pod intelektualcem želim podrazumijevati čovjeka, konkretne mogućnosti da se ljudski život poboljša, ali i da postoji konkretan način da se te mogućnosti ostvare. Polazeći od ovih osnovnih premisa, mi smo za danas pozvali najveći broj onih koji se o svim bitnim pitanjima ovog društva i ovog vremena, a sukladno tome i o temeljnim pitanjima sadašnjosti i budućnosti ovog grada. Ja sam namjerno postavio naslov radni ovog skupa, vrijedonosno potpuno neutralni, kojem ja po opet nekakvim tradicionalnim obilježjima bi trebao pripadati, tako da ovo neće biti ništa osim još jednog razočarenja. Jedna od temeljnih premisa utemeljenja Centra za unapređenje ljudskih prava i demokracije je različitosti. Ali dopustite, različitosti su individualna obilježja i pripadaju čovjeku, da tako kažem, biti razlog, ne smiju biti povod, uzrok bilo kakvom konfliktu. Naprotiv, one su, po mom sudu, bogatstvo življenja. Njima se ljudske posebnosti dopunjuju, obogaćuju. Nadam se da će i naš... Bio u nemaloj dilemi. Naime, tema je toliko pretenciozno formulisana da vjerovatno ni sva naša pamet koja je okupljena oko ovog stola neće uspjeti ni da se približi temi, a kamoli da na nju odgovori. A diskusija Raslansa ili sebi neko pravo da o tome govori i u detaljima. Mostar na prirodu 2 stoljeća i povijesna odgovornost intelektualaca. Mostar naravno jeste malo posebniji, malo šire ali Mostar je također tek jedan od gradova na ovom. Profesore Kukiću, okrugli sto Mostar na prilazu 2 stoljeća i povijesna odgovornost intelektualaca. U ovom momentu, šta je cilj ovog okruglog stola? To je treći u nizu okruglih stolova koje je organizirao Centar za unapređenje ljudskih prava i demokracije.
nevladina i neprofitabilna organizacija koja je formirana prije nekoliko mjeseci u Mostaru, a s ciljem da na ovim prostorima i prije svega u ovom gradu unosi jedan duh, atmosferu povjerenja, razumijevanja, uvažavanja i tolerancije među ljudima bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili nekakvu drugu pripadnost. U tom kontekstu mi smo izorganizirali i ovaj okrugli stol, kako ste i sami kazali, Mostar na prijelazu dvaju stoljeća i povijesna odgovornost intelektualaca. Cilj je bio dvostruk. Prvo, cilj je bio da te ljude, a mi smo pozvali 50-ak sveučilišnih profesora iz Mostara, Mostaraca. Cilj je bio dakle da te ljude sastavimo, da ljude razmijene mišljenja, iskustva, da sjednu, da razgovaraju s jedne strane, a s druge strane da odgovorimo na jedno temeljno pitanje. Mostar je prošao jednu ratnu golgotu. Mi nećemo se upustati u vrijedonosno snimanje te ratne golgote. Nećemo tražiti krivce, nećemo tražiti odgovorne, suodgovorne i tako dalje, nego naprosto kao intelektualna savjest Mostara moramo odgovoriti na temeljno pitanje gdje smo sada i kuda i kojim putem. Dakle, to je temeljno. Gdje je ta naša odgovornost u kreiranju nekakve budućnosti Mostara? Naravno, mi smo pošli od toga da su ljudi različitost je bogatstvo ljudskog duha, ali tu smo se okupili da sve te različitosti iznesemo i da pokušamo doći do nečeg što je nekako sintetičko stajalište svih nas, te, da tako kažem, intelektualne savjesti Mostara. Moram priznati, nažalost, da se jedan broj naših kolega nije odazvao, meni je zbog toga izuzetno žao. Naravno, to može govoriti u različitim stvarima, ja ne želim da ih apostrofiram, to govorim o njima. Znači, cilj je da se na neki način pokuša dati izlaz iz trenutne situacije, ne vodeći se dnevnom politikom. Ne, nikakva dnevna politika. Dnevna politika je za političke pozornice. Mi hoćemo pokušati kao nekakva intelektualna snaga ovog grada, ovog prostora, da pokušamo projicirati pravce razvoja i ovog prostora i ovog grada u sljedećih 10-15 godina. Bez ikakvih ambicija da se uklapamo u nekakve stereotipe koji stoje iza političkih projekata ove ili one vrste. Ti politički projekti nas uopće ne zanimaju. Zanima nas ta ljudska, civilizacijska dimenzija ovog grada koja se može mjeriti nekakvim sličnim ili istim iskustvima drugih sličnih gradova u svijetu. Hvala vam. Molim. Hoćemo sad izlaganja kojeg ste imali. Kako je mjesto i uloga intelektualaca u profiliranju budućnosti Mostara? Na prilazu dva stoljeća. To. Samo dok kamerman kaže ja smo spremni. Samo da ću vam ja znam. Može li? Profesore Kožu, hoćete li reći, molim vas, za OBN, kako je po vašem mišljenju mjesto i uloga intelektualca u profiliranju budućnosti Mostara? Pa nije Mostar ništa tu specifičan. Problem je uloga intelektualca uopće, mislim, prema tome i Mostara. Naime, tijekom stoljeća stvorila se jedna teza, se učvrstila i mišljenje da inteligencija nema mjesta u politici i tamo gdje se odlučuje. Da je to nemoralno, da je to nedopustivo, da je politika prevrtljiva, da nije u skladu sa etikom, prema tome treba se kloniti politike. I to je zapravo stvaralo prostor uvijek oni koji su dolazili. S druge strane, intelektualci su sofisticirani i fizički, i psihički, i moralno. Prema tome, oni nisu željni, kako bi rekao, ratova i tih grubih obračuna u rješavanju problema. Oni više pokušavaju naći načina kako to posredovanje pameti, posredovanje znanjem ili znanošću ili teorijom da se dođe do rezultata na neki način. Međutim, socijalna realnost nije nikad takva i desilo se to stalno tako je u francuskoj buržoaskoj revoluciji, na jednu stranu inteligencija, na drugu stranu ratnici. Treći stalež i Napoleon razara Europu na platformi koje su stvorili Rousseau i njegov krug. Ili Njemačka dosegla najviši nivo u filozofiji i društvenoj misli uopće, ali to ništa nije značilo za Bismarcka ni za Hitlera. Tako i kod nas, evo znamo iz onoga rata, sve su izišli zaslužni ljudi koji nisu pripadali tom sloju.
I osnovno sad je to pitanje šta je zapravo to uopće inteligencija. Inteligencija je svaki onaj čovjek koji misli glavom, ali kritički misli i rasuđuje, a ne onaj ko samo kopira ili nauči pa onda prodaje kao svoje. To već ne bi mogli ugraditi u to. Inače, najmanje definirana grupa. Nije to ni stalež, nije to ni klasa, ni kasta, ni jedan termin klasični ne bi mogao da se podvede pod taj termin, ne bi se mogla podvesti ta grupa. Prema tome, ogromna je odgovornost na inteligenciji da se rehabilituje za ovaj rat. Jer i u ovom ratu je inteligencija izmakla se da ne učestvuje u tim grubim okršajima i tomu sve što se desilo. I tako je ostala po strani, smjestila se u različite krugove, različite organizacije, tako djeluje, naravno djeluje na svoj način, ali to nije dovoljno. Jer ona stvara onda prostor za one koji drugčije misle, odnosno koji drugčije nas vode. Evo treći rat uvijek se tako ponavlja. Mi stalno živimo pod vodstvom zaslužnih ljudi. Što je normalno, oni ratuju zbog toga da bi rukovodili, ne ratuju za nas. Ili za nekoga ko nije ratovao. Prema tome, riječ je u tome da se mora ulaziti u žarište borbe, a ne sa strane posmatrati kritiku. A mnogi misle da je to daleko od mene, odmakli od mene politiku, odmakli od mene praksu, a praksa kaže najprije se treba najesti, pa onda filozofirati. Dakle, filozofija nikad nije uspjela da nađe sklada sa praksom, a ni u našim uvjetima. Ako bi rekao za Mostar, riječ je Mostar mora, inteligencija Mostara je bilo na jednoj, na drugoj, kako sa te strane, sad to ne bi u to ulazio, ali ona bi morala sad naći način kako se vratiti na pravuzor mostarskog života. Jer to je bio pravi uzor. Mostarci su bili Mostarci, nezavisno kojoj vjeri naciji pripadali. Prema tome, oni nisu imali ono obilježja pripadanja različitih grupa, da na različitim stranama stanuju, da različito imaju. Oni su jednostavno imali džamiju, imali crkvu i to ih je razlikovalo. A drugo je sve bilo na neki način usklađeno, odnosno nađen neki kompromis, modus vivendi za život zajedno. Eto, to ja ne znam šta bi vam drugo rekao. Hvala vam. Hvala vam. Dakle, ključno pitanje, možeš ti spremam u razliku, ključno pitanje na okružnom stolu Mostar na prelazu između dva vijeka stoljeća, sasvim svejedno. Konkretno iz vašeg izlaganja, Mostar na raskršću između dva milenija putevi i stranputice. Gdje je Mostar sada i po vašem mišljenju kuda ide? Pa to naravno niko ne zna. Ja sam pokušao da u svom uvodnom izlaganju elaboriram neke pretpostavke. Naravno, sasvim kratko za ovu priliku. Dvije su stvari tu bitne. Mostar jeste bez ikakvog lažnog lokal-patriotizma grad koji je imao, koji se još uvijek bori da održi svoj identitet i supstancu i za koju ja zaista vjerujem kao rođeni Mostarac ima budućnost. Druga moja premisa jeste da je Mostar prošao kroz jedno teško traumatično iskustvo, da se to jednostavno ne može zanemariti. Mi naravno moramo biti okrenuti budućnosti, međutim, ako zaboravimo ono što se desilo u prošlosti, bojim se da nećemo izgraditi solidnu osnovu za taj projekat koji Mostar vidi kao jedan od prosperitetnih gradova u narednom milenijumu ili za naših života. Prema tome, ja mislim da je jedno suočavanje sa užasima, zločinima koje je ovaj rat donio, jednostavno katarza jedna kroz koju ljudi, pogotovo intelektualci, moraju proći i da moraju reći istinu. Nije da se nešto nije desilo. Evo ja za ovu priliku neću reći šta se desilo, mada ja znam šta se desilo. Druga moja pretpostavka jeste da zbog toga što se desilo i zbog posljedica toga što se desilo jeste došlo do jedne poprilično neprirodne, ali sasvim razumljive nacionalne i na nesreću političke homogenizacije u kojoj su ljudi poprilično nasilno nagurani usred svog straha. Ljudi iskusivši na svojim leđima krajnjoj liniji licemjerje, ideologije ljudskih prava i nemara međunarodne zajednice su jednostavno potražili zaštitu u svom najbližem kolektivnom identitetu, a to je religija i nacija. Ja naravno imam puni respekt za tu vrstu identifikacije, za tu vrstu osjećanja,
krajnjoj liniji za to vrstu organizacije. Međutim, mislim da jedan demokratski Mostar koji će to čuvati u sjećanju, koji će to čuvati kao svoju premisu, mora poraditi na ohrabrivanju individualnih, građanskih i tako dalje inicijativa, u kome će ljudi biti ohrabreni da se osjete kao ljudi koji imaju pravo da žive u dostojanstvu, koji imaju pravo da svoje lične projekte, perspektive, preferencije, vrijednosne programe i tako dalje, bilo zajedno sa drugim ljudima, bilo sami, postavljaju kao pitanje javne debate. I moj treći prijedlog jeste da Mostar mora promisliti sebe kao jedinstven grad, uz sve ratom stvorene nove realnosti, mora sebe promisliti kao centar jedne regije,